Pozdrav svima, pčelarima i vrtlarima. 8. vikend u sezoni je, ulazimo u drugu polovicu izuzetno hladnog mjeseca travnja. Kako očekujemo zatopljenje, postavili smo zamku za pčelinje rojeve, započeli izradu gnojiva od koprive i pronašli sikavicu u vrtu. Pogledajte kako smo to napravili. Uživajte! Rojenje je prirodan proces umnožavanja pčelinjih zajednica, ali to je proces koji pčelari ne vole jer smanjuje snagu samih zajednica, a time smanjuje i sve prinose što se dobiju od pčela. Jednostavno radnici odu. Roj kad izađe, on se objesi negdje na granu, znači ako je negdje na visokom ne možemo do njega, a i zna se svuda zavući od dimnjaka do nekakvih prostorija, objesi se svuda. Nastojimo ga uhvatiti jer time dobijemo novu pčelinju zajednicu. E sad, mi postavljamo zamke za rojeve. Zamke treba postaviti sada već, znači sredina travnja je i tu će ostati do sredine kolovoza. Godina je nepovoljna i ja napravim sve da se pčela ne izroje, međutim uvijek se barem jedna izroji. Sad ne mogu ništa napraviti, kako je jako hladno, ne mogu pogledati pčele, ne mogu vidjeti da li već postoje matičnjaci i šta se događa, da li pčele ulaze u rojevi nagon. I jedini način da mi ti rojevi ne pobjegnu, da postavim zamke i da se uhvate u zamke. Kako radim zamke za rojeve? Dakle, ono što je bitno, svi dijelovi koje ovdje koristim su bili posjećeni od pčela. Znači, korištena podnica, korišteni nastavak, izgrađeno sače, poklopna daska, sve je korišteno. Ti mirisi koje pčele ostave, njih jako privlače roj. Znači, imamo korištenu podnicu koja nije ništa posebno čišćena, leto koje ću staviti na mali otvor, nastavak koji je evo samo malo postrugan i to je to. I tu sad stavljam po 2 okvira izgrađenog sača u sredinu. Između njega stavim jedan okvir, obično stavljam okvire za žicom, jednostavno tako volim da mi rade pravilno sače poslije. I do ostalo popunim sa praznim okvirima sa žicom. Ne stavljam satne osnove, nego jednostavno tako okvire sa žicom i to je to. E sad, šta će privući osim tog mirisa da su pčele bile tu, šta će privući pčele? Privući će i miris, kod nas se sadi matičnjak. Znači matičnjaka već ima, evo to su već lijepe grančice koje jako miriše i s time se natrljaju okviri i natrlja se drvo. Ali, taj miris jako brzo ishlapi i on mi neće izdržati do idućeg tjedna dok ja dođem tu da to ponovo napravim. Pa, da bi imala nešto što će privući pčele, bit će to eterično ulje limunske trave. Znači, eterično ulje limunske trave ima miris vrlo sličan našem matičnjaku i pčele ga jako vole. Njega ću nakapati na vatu i staviti u najlon vrećicu koju ću malo izbušiti. Zašto tako? Zato što sam ja danas tu, danas je subota i mene nema do iduće subote tu i ne mogu obnavljati taj miris i to je jedini način da se miris dovoljno dugo zadrži. Evo, postupak je znači vrlo jednostavan. Ove vrećice su jako dobre, ali ih mogu zatvoriti i otvoriti jer ću ih nadopunjavati tak par mjeseci. Evo, nekoliko kapljica, to ne treba puno. Eterična ulja su jako koncentrirana i jako dugo drže miris. I ne bude ishlapio za 2 dana, nek će zavisno se tu zadržati 7 dana. To je to. Zatvorim i izbodem vrećicu. Običnom iglom da se miris širi. To. Košnicu dalje poklapamo kao i svaku drugu. Znači pokrijemo najlonom, stavimo poklopnu dasku. Sve znači isto kao da imamo punu košnicu.
To je to. E sad, ono što je još bitno, ne može ostati tako složena zamka tako nisko, nego treba dići barem na nekakvih metar visine. I kako se nama zapravo uvijek hvataju prirodni brodovi idu na ovu stranu, danas smo stavili nekakvu staru baču na koju stavljamo tu zamku i dalje čekamo. Znači mora biti nekakav poluhlad, roj zapravo nikad ne ide na sunce, nego to je nekakav poluhlad i to će tako čekati. Svaki tjedan moramo otvoriti i dodati ponovo tog eteričnog ulja. Naravno da kad se roj uhvati da će se vidjeti aktivnost na letu i po tome ćemo se orijentirati. Evo tu su krasne koprive. Nema branja kopriva bez dobrih rukavica i dobrog alata. Evo, nabrala sam koprive. Koprive će nam služiti za izradu gnojiva. Gnoj od koprive radi se na vrlo jednostavan način. Znači, ove ubrane koprive stavit ćemo u bocu ćemo naliti vodu i to je to. Mora stajati oko 3 tjedna da bi dobili kvalitetno dušično gnojivo. Kako ćemo znati kad je gotovo? Tako što će se jednostavno prestati pijeniti. E sad, to bi trebalo promiješati što češće. Miješam kad sam tu 1 puta tjedno i to je to. Gnoj će biti potpuno u redu. Znači ovo ću samo natrpati tu unutra i lijepo naliti vode na to i to je to. Koprive su skroz mlade i pune su sokova i još nemaju sjemenja, što nam je isto bitno. Zato što to sjeme prekipi i sve to štima, ali nam se ne treba ni pokušati rasijati. Kopriva raste na tlima koje su bogata dušikom. Kako su tla bogata dušikom na kojima raste, tako i sama biljka izrazito bogata dušikom. Beremo ju i za čaj. Za čaj beremo isto tako prije nego što procvate. Posušimo i to je čaj koji je jako dobar za anemične ljude. Diže im razinu željeza u krvi. Ne opterećujem se s omjerom kopriva i vode, zato što smatram da je to totalno nebitno. Sada ću natrpati koliko god mi stane u flašu, dodati vode u kojoj će se kopriva razgrađivati, ali poslije kad budem gnojila biljke, onda će mi biti važno da ide dio tog gnoja tu što se stvori i 9 dijelova vode. Znači, ne smije nikad ići taj koncentrat pod biljku jer će inače doslovce spržiti biljku, neće joj pomoći, ali kad se razredi onda je to jako, jako dobra pomoć biljci u startu da krene, da se stvara lijepa lisna masa. Evo ga. Ovakvih posuda ćemo napraviti oko 10-ak da si pokrijemo cijelu vrtlarsku sezonu. Zašto? Zato što kopriva ima dok je vlažno i kad je temperatura do nekakvih 20-25 stupnjeva maksimalno one rastu. Kad nastane velika suša, kopriva neće biti. Moramo se dobro pripremiti. Isto tako je bitno da što smo to napravili danas dok je još relativno rano i nemamo šta gnojiti koprivama, zato da stigne isfermentirati dok go budemo trebali. Ova tekućina će znači potamniti. Prvo će se jedno 3-4 dana jako pijeniti, onda će potamniti. Kad dođemo tu idući vikend budemo dobro promiješali i kad se prestane pijeniti to je gotovo. Vrijedno za pokazati je sikavica. Znači sama se je posijala, prošle godine je bila ovdje rasla. Ona ima pikave listiće i ovako je lijepo prošarana. To je biljka od čijeg sjemena se proizvodi silimarin. Znači ona tvar koja služi za oporavak jetre.